তিনি PMO অফিস एबा प्राइम मिनिस्टर अफिसाव थांगै मेमोरेंडम याफारिखा जे तिप्रासा रकनि दुखु बिरमान एबा तिप्रासा रक सानै दंमानि तिप्रासा एकर्ड दाक्ति इमप्लिमेंट खालायदि हनै रिविखा मेमोरेंडम मिया 9 सेप्टेम्बर 2025 सालमारिवो दिल्लीनि जंतर मंतर बरंग्रां डेविड मुरासिं तिप्रा हास्टेनि सिमि दिल्ली हास्टे जरा हिमै थांगै आजगाव कायसा चबा खालायखा खरांथि सायखा जे तिप्रा सारकनि दुखु बिरमानो बुजिसिदि हास्टे हापां हिनै मियानि सालनो त्रिपुरानि महारानी कांचन प्रभा देवी ते भारत हाकतरनि एबा भारत गभर्नमेंट बाय मियानि सालनो मार्जिन एग्रीमेंट उमानि साल आबन यागलो मिया त्रिपुरा सारक खरांथि सायखा जे एबा त्रिपुरा सारकनि दुखु बिरमानो सावैगा हास्टे हापांनि खुनजुओ यागलो तिनि PMO अफिसो थांगै मेमोरेंडम याफारका बरंगनां जेम्स दे बर्मा बरंगनां डेविड मुरासिंनि रिप्रेजेंटेटिव ओंगै याफारिका मेमोरेंडम यागलो हास्टेन लुक्रंनो ताम हिनि कक जारखा खनायदि चिनि मांक्लिनि बिसिंतै बेलाय हामबाय दिनै जों प्राइम मिनिस्टार अफिसाव ताबुक जतनो एलाउ खाया प्राइम मिनिस्टार अफिसाव ताबुक जों थांलायखा के जतनो एलाउ खाया बंग जों जत हाबमालि आपन जों फाताराव थांगै प्राइम मिनिस्टार अफिसनि बसखायाव जों जतनो फटो बुजाक लायखा के ते बिसिंग अंके चिनि जेम्स न जों रहरका जेम्स न चिनि जत ऑफिशियल फरकसा से परमिट खेना बागै जेम्स न फरकसा जों बिसिंग रि रहरका ते बर न चिनि मेमोरेंडम न सबमिट खेनाय ऑलरेडी चिनि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईस्ट त्रिपुरा महारानी नि बिसिंग जों चिनि मेमोरेंडम चिनि रिमाइंडर मेमोरेंडम Tipra Second Grater Tipra Lem te illegal migration post bag not ini omori rohka comes mini prime minister te home minister ni rohka mail mukhaika chini MP ni through te rohka te tabu khot chini James hangani apno submit kai tomo prime minister office dia bajotone allow khaya no process sai khai hambai belai kya hambai marwo joto khapangni takuk tai bukuk song chini rangsak ni dibrahani joto warrior sok no Mia 9 September 2025 9 September on 1949 ni year so sini Indian government by Tipra Kingdom Marsuk mani sal as holo sung jantar montoro sini Sri David Murasing boronganang Sri David Murasing boni pedal yatra ni phaimani pore 2500 kilometers agartala to Delhi pedal yatra khayei sok pai Mia sung aro jantar mantoro sitting demonstration khlaijak mani pore haino hai tini a sitting demonstration khlaimani pore ang on behalf of him prime minister office ang phaisok pakya tai home minister office ang phaisok pakya prime minister office phai ang memorandum submit khlaikya norok nukhana sini PMO ni memorandum jehetu o jagao blai sensitive area tai just miano vice president ni election mani bagai sudo ano simi allow khlaijakha o jagao hapnani bagai so angoro ni bising ni bongni prime minister office ni bororo koi malai ang memorandum submit khaikya tai home ministry ni hoite bo so memorandum submit khaikya basically tinta agenda no pe sino memorandum do submit khlaijakha point number 1 hangke je Tiprasa accord eba Tipra accord 2024 ni 2nd March so sign khlaijak mani abono dakti khai implementation khlainya bagai tai point number 2 hungkai illegal immigrants je Bangladesh tai Myanmar rok ni phaine rok no puila detect khlainai boni voter list ni delete khlainya abon pore deport khlainya ni bagai point number 3 hungkai Grater Tipra land article 3 Indian constitution ni je ain ni motabek sung kaisa statehood demand san tongmani or tinta point no tuino sung tini memorandum ya farjakha tai borong ni official ni thani blai positive response no manjakha I hope government of India abono serious note khlaino sini o dabi rokno borok se thori nainai tai dakti khai renai hinai no sung asana rago haisi blai kya hambai